Hello, linge kamsa tashtile nganse channel thokel te pheo denge ka sushigiye thema thangbo phejo doina kamsa naming la kizum sigiye thare nganse channel ki thanda 5 days of vowels learning vowel nima chik chik la ngi muthuni nima nga nyintung da ji ni chiore dina gi thare nima sumba de chedu nima sumba de chedu la vowel khare vowel I letter the I che pronunciation the E the kana khasang nimani ga jini gi vowel a dang a dang E ga jin yindung de sure di ni ga del I kat la shawra tharin ani vowel E de shi gen darwa an thenge muthin siruna dingela ani kisi subscribe chiyu ina manju channel to inchi subscribe shuruna chobai chomi shuruna di manju thanda manju gi chokwa nangla subscriber ni dong ge jang ni gi di tha vowel nga di ni manga le ndi khaptu chik nindung lo do chik tu chini re la so ani nindung go chubi la so thinge ta thambunya la nganzo letter I vowel I churwa di sound na khari to ngor na pronunciation di E la wer sound to enjora E I la na nganzo short vowel sound re darwa di la khari le re E la so ta di E bache E kinyam dola dige consonant su dwa di consonant chazang chi vowel nganzo chimba engine nang la thanda digraph to the sound shipju shipshi zir darwa di kinyam dung changma ni di chik nang la sound de changma ga ji kor la khari manyam dung shna su ni de I got de la shawra hinge di english sirona and the thali nganzo E the consonant su nyam dola cluster china sound khari thungi de and digana perju chik chik chigin darwa so E ba ib ib chaswara ta ib ki gana nganzo consonant shiba chik shalin darwa ba ib bib bib la thanda pu khala sati sumbu pu mancha din manganzo ke la ta roji yo yora odela bib tene and nana narwa na ib nip ko yugo ki chech to adela khalire nip tene E da it right la it lit la to capture right shamba khar lage sa it sit la mi shi mi bacha chi right ko s la sali right so ta E ga ik right ik pa ik pick papa la pick le right tene fa ik fik f na fa fik le ko shindo ring dos tu sai dos tu derwa de la fik le tu dingi par di dewa chela shasha ora tene I ma im sa im sim na du jambu khabar nang da sim card ya sim tene ra im rim na khorlo do le de right rim that's it ani E na in khalage pa in pin na this bunga jo pink up do le rock up do de la pin le ga thine ra in rin na de manzo easy ki brand company chair rin le ja di bachera thine E pa ip la khar lage sa ip sip la ting manzo hoop le yara sip chik tung da sip ni tung da di hoop ke jo o de la khar sip thine khar lage ta ip tip da la ro ja manzo nga thari interview la jai kranga la tip do ste thasara la di chik lapcha da record ya ro jo ra de do la tip la so ta di manzo consonant vowel consonant CVC words ki example khashis chaswara ta ni da la juba khashis chithi dilenge nganzo jinyam do login dara I told lapchawa ra desi ha im him I told him lana kho ra I told him to dim the light da im dim na du nganzo dim light la du logic you chunga do chi konda par kyo nganzo de ra I told him to dim the light
ni gi khola khare lo di yu chunga di parda la ni chik lai la do da yana lo gi yu dang chik chung lo dang da lai la jo ro ti cha tini the ta in tin and the pa in pin are in the ba in bin. The tin and the pin are in the bin. The tin tingo era didang pin kap da pin da clip to da tinzo khari nang la dus bin nang la bin la di dustbin keni luksa bin na ko luksa jero dila bin le ta so keni luksa inza keni la dust le wa odi ki khola khari chare dustbin bin la di ko luksa do right. Okay, da if dip lana manzo pie jura chana manzo biscuit pie or the dip the cookie lana biscuit to lera dip the cookie in the milk and sip the milk. Dip the cookie in the milk and sip the milk. Cookie biscuit dikhai chis thambo oma nang la chik bangstra ani khachi oma di sip chik yapla di ya thung ejra laso there are 6 tukra there are 6 tins on the big mat. There are 6 tins on the big mat. Tengo chimo digang la kharido tingo thuk dus laso ta di dus slow down logic che and manzo vowel so short vowel sound ki I dikhare relana e long din sambola I rang layer derwa ne thanda manzo long de la focus ma che short e rang layer wa e ba ip e da it e ga ik e ma im e na in e pa ip ba ip bip na ip nip la it lit sa it sit, pa ik pik, fa ik fik, sa im sim, ra im rim, pa in pin, ra in rin, sa ip sip, ta ip tip. Laso ringyani tarin third day of 5 days of vowel ki ni tung e digang la dusran zami tengi so jik pen to por chung ya rewa chi di thandang ne ki series chik di lesson to adi zo inji thoma jange ya na phama gi thu chung chung la thangbo lab di ga ji ni tung di khajin sugar ji na mongbo chi gi thangbo thoma khandi jang re lodang khandi re le ngala ke ja thi dura sonza ni gi ta dile tishi taje dinzu grammar le ani ge thonan che ani so thangbo dinzu chik nyela lap chawre jina jima nyin thung dinzu la da reference te ye barwa de nyela dinzu ye le che barwa te song zang ge kin number so che dula ani nyin thung de sen dis bo yin thing so thuk to chu yo nye ro chi ge pen yo nye ro chi ge la so ta sang yin chu chuk chik la wa bol o nyim do thing so ge de je ro chi ge